Habari za saizi, ndugu zangu, karibuni tena. Leo tunaenda kujifunza juu ya kumtumaini Bwana wakati wa kupungukiwa. Kwa nini nasema hivyo? Unaweza ukawa unapenda kubaki na Mungu, unapenda Mungu akufanyie mambo fulani, lakini unajikuta katikati ya mambo ambayo yanakufanya unashindwa kuamua ubaki kwa Mungu au uende kwa shetani. Na hiki kinafanya watu wengi wanamwacha Mungu wakifikiri kwamba Mungu anachelewa. Lakini sio kweli. Mungu hachelewi wala hawai. Yeye anafanya mambo yake kulingana na muda. Watu wengi wameacha kumtumaini Mungu kwa sababu wameona labda ameomba miezi 3, miezi 2, hakuna mafanikio. Kwa hivyo anaamua atoke na kwenda kutafuta njia mbadala. Wapendwa, kwa Mungu anaweza kutenda kwa wakati, haraka, lakini kuna vitu anatamani kuviona kwa mtu kabla hajamtendea. Maana yake, cha kwanza, imani. Je, utampenda Mungu hata kama umepungukiwa? Utampenda Mungu hata kama huna kazi? Utampenda Mungu hata kama umeachwa? Utampenda Mungu hata kama kila mtu anakukataa? Na kama utabaki katika nyakati hizo, umebaki kwa Mungu, unampenda, una imani naye, unaomba, unafunga, unasoma neno lake na unamtumaini, ndugu yangu, Mungu anatenda. Mungu anapenda kutupima imani au kupima mioyo yetu. Tuna uvumilivu kiasi gani? Tunampenda Mungu kiasi gani? Na je, unaweza ukabaki na Mungu hata kama mambo hayako vizuri? Maana watu wengi anaweza akamuomba Mungu mwezi 1, miezi 2, miezi 6, mwaka 1, miaka 2. Ikifika 2.5, wengi wanaacha. Na ni wachache wanaweza kufika miaka 2.5. Wengi miezi 3, miezi 6, basi sema Mungu anachelewa, Mungu hanipendi, Mungu hanisikii, labda sistahili, lakini sio kweli. Mungu anatamani kuona moyo wako unampenda Mungu hata kama hauna kitu. Anatamani kuona roho yako inakuwa na furaha mbele zake kila siku hata kama muujiza hakuna. Anatamani kuona watu wakibaki waaminifu kwa Mungu kwa muda mrefu. Ayubu alipopokonywa kila kitu, marafiki walikuja kina Elifasi wakamwambia, yumkini umemkosea Mungu, yumkini kuna dhambi umefanya, yumkini hiki kile. Mke naye akaungana na marafiki, bora ukakufuru, Mungu gani huyu, na vitu vya namna hiyo. Lakini Ayubu hakumwacha Mungu. Biblia inasema alibaki kuwa mwaminifu mbele za Mungu, na mwisho wa siku Mungu alimpa Ayubu. Kwa nini? Wengi walimwacha, wengi walimkimbia, wengi walimkataa, lakini Ayubu hakumwacha Mungu. Hata hivyo wewe nakwambia unaweza kubaki kuwa na Mungu. Unaweza kumpenda Mungu hata kama tumaini limepotea, hata kama watu wamekukataa. Mungu akubariki, uwe na siku njema, lakini lazima utambue kwamba ili Mungu akutendee ni lazima aone moyo wako, ni lazima aone uaminifu wako, ni lazima akuamini. Kuna watu wanaomba sana Mungu awatendee, lakini kumbe nyuma ya yote anatamani kuja kukomesha watu, anatamani kuja kunyanyasa watu. Mtu wa namna hiyo Mungu hawezi kumtendea. Kwa nini? Nyuma ya yote hayo kumbe kuna nia ovu. Kuna mwingine anatamani apewe hata utajiri, lakini akakomeshe watu, akaumize watu. Mungu ajibu maombi ya namna hiyo. Bwana tubariki sana. Asante.